Lal Isua min chhandam tura khenbeh anilo anthropologist le mithiam tam tak chuan mi hring te hian buai na le in rem lo na kan nei hian scapegoat remna phur tu tur kan mamo thin an tia sa khuana en he mi hring mi zia hian ron mang tangkai hle kan ti theiang Isua crossa athi na po hi sa khua chuan ultimate scapegoat angin ron thil fi ani heian biak in le sa khot thu nei tu te chu ngai dam na kol tu ang deu thoa siama mi hring te chu zalen na tak tak nei lowa leiba nuaya om tlat chuan achunga mi te thu chu azom thabik thin sanhedrin te farisai ho te khan Isua kha an ho e ma chan chu Isua zirti na khan an thu nei na kalphung ti dan kha aron soisel na salea Isua khan tempula sumdo na le tangka thleng tu te anot chuaka ando kan te nam thuani kha thil khan an sumnar ron khoi chia an huat na chan lien takani zuda hroi tu te khan Isua wanga rom sarkar an ron in ro kha an lau e ma mi puin Isuan zui na satlu tuk chuan rom sarkar in helna chuak done motin Jerusalem khan ron nuai chi mitve kang ti an lawa chu wangin an thu nei na le an ram himnan nampum thi ai chuan mi pakhat thi chu a thajok tin thu tu ngan siam ta ni kaisara khalal chau ni lovin pathian ang hial ngai na om to a kaisara lo chu lal dang om lo ti kha rom sarkar thu von ani a rom dana chuan lal dang emo thu nei na dang emo a in chal chu sual lian berania tual thattu emo ruk ru na ran emo chu cross an khenbeh ngai manglo cross khenbeh te chu sarkar la ka hel emo sal hel emo te remna atanan mangdeu big thin sanhedrin ho khan Isua kha sa khothilan huat awang chawin khenbeh emo thi na khopa emo a remna pek thei anilo ti an hria chu wangin rom sarkar io pilata ponte pilata nena sarkar la ka hel chia choi lo turin mi pui a fui ti le lal ka ni ati a in ti nan hek ta zo ka ni Isua cross chunga khan juda te lal in ri ti a in zia ka Isua kha rom sarkar ta na boina chok chuak thei mi lo om anga pu ania kha Isua khenbeh chan dik tak chu ni cross khenbeh ni chan kha chhandam na emo tlan na awang in emo anilo mi hring te min ngai dam theinan eng wangin nge pathian eng kim ti thei chona fapa thi chuaka a thlir kher angai eng wangin nge ngai dam na hian soisak na a phut kher eng ang pa nge mani fapa chu tianga tur tu tura du chu eng ang mangai na nge na tor na hi aman bituk ngai hei mangai na thu anilo he thil hi sa khoroi tu ten sum don na ang chawa an manani ma se nang chuan chu tiang chuan i mu velo na chan chu he ngai tu na hi zo na zot thei ini ma khan i thin lunga le thruaka an tu to wangani he thi nei a trul ani ti te mangai na ni ti te le itan ani ti thu te hril ini to a itan ti thu hi achak ema mizalen ngai tu na zo na pakhat chu a met hlum tlatani eng laka nge chandam kani le eng wangin nge tha kher hi akong ani he thu hen ngai tu na phim tak mang turin adu lo che ni iril ru no mang turin asom jok che ni rimoi te serle sangte le mi pui ril ru ang khat vek mangin a hual vel chea ril runat na le hlim na i man to chuan eng thil ma i thliar rang thiam to ngai lo chu akal phung ani he thu moi tak angalanga hian mangai na thu cha a om lo ba le barul na a om zo ka ni mi hring hi banein kan lo pianga nangma thil ti sual wang ni lovin khovel tira mi pani thil ti sual wanga bane kan ni chu hliam chu original sin an tia chu sual chuan ba asiama pathian laka ba kan lo nei ta ni eng wangin nge a chan chu ro puina le thu nei na kan pal zu ta adik na kan bo chiat wang ani
he thu pui kal phunga chuan pathian dik chuan a thlonin du taka siam mi hring te chu angai dam theilo abituk allak angai tlatani a chan chu man pelowa angai dam chuan pathian dik ani don lowa pathian dik ani lo chuan pathian in theilowang he kalphunga hian pathian chu na torna omlo chuan ngai dam na pe theilo ang hian asiama tharum thona emo na torna emo amu lo chuan ngai dam theilo pathian anga achuani mi hring tu man chu ba top theilo chu kan rul zo lo awangin he tiang hian anita pathian in a fapa fam kim chu kan ai na tur turin ron tir ta ni chu a kalphung chu ani tu emo chuan ba nei tu mun aron lo a rem na zong aron poma kan ba kan pek zo lo chu aron peta ni pathian eng kim ti thei chuan mi hring a siama mi hring te chuan tuta chu ti chuan ngai dam mai anekin ngai dam na om thei tur chu na pa ngai chu soi sak le tha phut ta ni he tianga kan soi hian a thiang lim vak lo barul na system ang jok le ni kan theology in min zirti dan chuan in suala wangin pathian laka le ba in neya chu in rule theilo chu wangin pathian fapa khan ataksa le thisen khan a rule ta ni ti hi ni pathian chu eng kim ti the ni si chuan eng wangin nge fapator tir kher rowa angai dam mai lo thina khera phut ni chuan chu pathian chu mangai nain dan le khem na hian a phuar jok ti na ni don lo mi heta tang hian he ngai tu na kal mangi akhitan ta ni pathian chu eng kim ti thein tak takani chuan kong dangani rengani thi chuak mi alovin angai dam thei renga thutluk na siam ringot point chu ba chu anoi bo thei reng bok ngai dam ini tin a soi mai thei ma se ti si lo he sa khuwa hian a thei lo tlatalom atia chu pathian chu azalen tat lo ti na ni chu barul na le soi sak na phut tlat tu dan hnuaya chuan aom tlat ti na ni chu wangin he thil thlir hi dik na fam kim anilo mi tu emo tur tu om lova kal theilo kal phung ania a kal theina na torna ta na mangtlat tu ani jok apoi ber chu he ngai tu na a om hi anilo he thil moi anga mu tura zirtir kan ni hi ni kan lom tur ni ti te khenbeh te thi chuak te le na torna te wanga lom thu ril tur kan ni ti thu kan zir tlatani heta tang hian a thil in phum tak chu lang ta a he ngai tu na lo chuan nei kan zon chuan thil khiat ngai lo kan hmuang kan sual te wangin Isua chu thi ti hi Isua Christian he na tanga lo chuak ani lo man lai thu ziak ma saber te en la Isua zirti na tak kha en ve te athi na khai khovel barul na angai tlat na i mulowang Isua kha chuan dik na khongai na pathian ram mi re thei te choi kan le thu nei tu te do dal na te a soi zo kani khovel barul nan in thoi na ani ti hi khoi huna ma Isua hian fe takin a soi lo chu ngai tu na chu hnuwa lo chuaka chu Isua ne na la leng dun ngai mia lo azirti na po taka la hrengai mia lo mi pakhat ne na tanga lo chuakani chu pa chu tu dang ni lovin Isua ai kan ngai sa ne mo ti hel tur khopa kan da poi mo pola khani Isua thi na van doi thak takle politics thila wanga thi na kha pola na hil fia dan hi khovel chanchin thil lian beren hi alang pola chuan thi na kha atharau lam omzia a pethar taveka Isua damlaya zirti na kha poimo bertalova engwangin nge thi le chu thina chuan enge ron ti kha apoimo bertani Krista chu kan sualte tan na na thi ti lam hoi zong ina ziaka chu thina lo chuan chhandam na om lo ti asoya mi hring te chu ti ra train khrem tlak kan nia chu khrem na noi bo thei chu mi fam kim thi na chau ani ti aron rem khom ta zela rul na man pek na le in thoi na pol hian khoi trai nge chu ngai tu na chu la Isua ne na trai ni lo chu kalphung chu man lai tang lo om sto sa tang ni temple thil ti sual na ran an lo in thoi thin na te le Greek le Rome sa khuwa pathian thi le tho le thon thuan lo nei to sa te Osiris te Dionysus te Attis te atanga la kani pol hian thil thar aron phua chuak lo thilom sa kha aron her dang lamani
Isua nen aron me bel ta zo kani Paul hian Isua lo re tak tu te Jerusalem omzem sale Peter te kha aron lu alam ta zo kani ani chuan Isua kha juda sa ko siam thatu anga ya Paul ero chuan sa kho thar adam lai ni lova athi na vuan tlat sa ku aron dina a hlo tling te ema a le kha thon te chu New Testament thu ziak ma saber ber ten lo ni ta gospel te ziak ani ma dai to in alo om to ani chu a om zia chu in thoi na zirti na Isua chanchin ziak ani ma dai in alo dar man to ani azirti na alo thleng ma sa thon thui na zui chau ani chu wangin Easter kan man hi a thleng tak zet chau ni lovin chu thi na chu enge om je ni tura tu emo thutluk na siam zok chu kan lo mani chu thutluk na chu pathian ne na tanga ni lowa mi hring khil fia na nam je le sa khwaril rem zong tur rem ruwa ta tanga lo chu kani hei hi kan mu chuan kan mu dan adang ta ve kang he barul na le in thoi na zong hi thil pakhat chawa in ngata ni le khabu thiang lim tei pathian ne na tanga lo tla ni lovin mi hring ten an hun lai an din huna ziran ji ani dan tam tak pathian thu chuak angan soite mi puite thunun na an siam ani tlang pui chu dan chu pathian thu chuak an ti tlat nu chuan zo buai rol ani talawani chu tiang che chu Isua thi na hian alo thleng ani khovel thil thleng kha pathian thil tum an her dang lama hun bi pakhata thil thleng kha chatuan ba an ron siam ta ani pathian chu thin rim lo chuan tu mai na ti lung ni lo ti na nia lung ni lo na om lo chuan ba om lo chuan rul angai lo ba rul angai lo chuan Isua thi na kha angai mi lo in thoi na angai lo chuan cross kha pathian rom man na ni lowa ani na tak chu politic thil wanga thu nei tu che chona wanga mi pakhat an ti hlumani mai in thiam lo na a om lo chuan ba om lo chuan chhandam tu angai lo chandam tu om lo chuan he thunu na system control system mi ading thei lo chu ain khai diet dan ani eng kim hi in zom vek mani in thunun reng le mu thei lo ani abul ber chu thil pakhat chawani enge morul turi nei ti hi bai nei ti thu cha ani chu ba chu nang mai ni pe thei lo tuine mo tuara arul sak to che iti tur chu lom thu hril thu oile tlom ti ani hetianga an her dang lam nu chuan chu system chuan chakna na men lo anei ta khem hlo na kan thil ti po nilowa in thiam lo na le kan dil po nilo in thoi na chunga lom thu hril na heng ril ru te hian min ti chak lova min ti te zo ka mi thun na hnuaya kan tlom na mai ani in thiam lo na nei mi chuan do dal na ngai thei lova an chunga thu nei tu te chuan nial boi ngai lo gospel a kan en chuan Isua khan dar thalang angin khotlang nun kholo na kha ron e na Lal Isua crossan khenbeh chan kha khang hun lai mi hring te verve ka wangle huat na wanga thenga ni zok anun dan le zirti na te kha huaisin taka aban san du lo wanga martar ani Lal Isua thi na kha leibarul na nga sa khotar mi ta tanga kan thir chuan kan te kan tlom tlata ma se ngai tu na film tak le thu tik awanga tlom du lo huaisen anga kan thir chuan kan lo zalen kan lo ro pui zok don ani tun thleng hian cross thu kha kan ngai sang ma se Isua nun dan le zir tirna ero kan zui pe chuang lo Isua khan a thi na in a message a thu cha kha ataka bo zui turin min du zok ani